기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 하나님의 은혜 가운데 불러주셔서 감사합니다. Ариун бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн та биднийг өөрийнхөө нэгүсэл түнд дуудаж өгсөнд баярлалаа. 하나님이 지극히 사랑하시는 이 귀한 일꾼들입니다. Эзэн бурхан манай оюутнууд бол үнэхээр таны хязгааргүй гэхээр хайрладаг эрхэм нандин ажилчид билээ. 하나님이 이 시간에도 함께 하셔서 하나님의 진리를 잘 배우고 또 깨닫게 해주시옵소서. Энэ цагт ч гэсэн та хамт байж таны эрхэм сургаал үннийг ойлгож сонсоход туслаарай. 또 함께 하지 못하는 난짓을 하나님 불쌍히 여기셔서 하나님 치료해 주시고 그 질병에서 구원해 주시옵소서. Хамт байхгүй байгаа нанжидагчл оныг та өрөвдөн өршөөж эдгэж өгөөрэй. 하나님의 은혜 가운데 회복이 되어서 또 함께 공부할 수 있도록 하나님 은혜로 불러 주시옵소서. Таны нэгүслэр бүрэн эдгэрээд хамтдаа дахин суралцах боломжийг өгөөрэй. 또 수고하시는 통과 사모님에게도 하나님의 은혜와 사랑 가운데 기쁨으로 평안한 마음으로 오늘 말씀을 잘 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Зорчилж байгаа тунгатай ч гэсэн та өөрийнхөө хайр нэгүслэр хамтаж баяр хөөртэйгээр бас амар тайван зүрх сэтгэлээр орчуулахад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. 아멘. 자, 오늘은 스가랴 2장을 공부합니다. Өнөөдөр Сихария 2-р бүлгээс үзэн. 2장의 장면은 예루살렘 재건에 관한 환상입니다. Энэ 2-р бүлгийн маань ерөнхий утга нь болохоор Иерусалимийн тухай үзэгдэл байгаа. 세 번째 환상인데요. 그 내용은 예루살렘 재건에 관한 환상입니다. Энэ нь болохоор ерөнхийдөө 3 дахь үзэгдэл байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ 3 дахь үзэгдэл нь болохоор Иерусалимийн сэргэлтийн тухай үзэгдэл. 대지를 말씀드리겠습니다. За хуваагдлагыг хэлье. 예루살렘이 첫째 대지, 예루살렘이 재건되고 발전하는 환상입니다. Иерусалим 재건 예루살렘이 재건되고 발전하는 Иерусалим дахин босгон байгуулагдаж хөгжим цэцэглэх тухай. 예루살렘이 재건되고 발전하는 그 환상을 예언하는 것입니다. За энэ тухай Иерусалим хот дахин баригдаж тэгээд бас хөгжим цэцэглэнэ гэдэг тухай үзэгдэл гэсэн үг. 1절에서 5절까지입니다. 1-5 дугаар эшлэл. 두 번째 대지. 2-р хэсэг нь 바벨론에 있는 유다 백성을 권면함. Бабилонд байгаа юдачуудад хандан тунхагласан. 바벨론의 포로로 잡혀 있는 유다 백성을 권면하고 있습니다. Бабилонд байгаа Юдагийн ард түмэн буюу одоо цөлөвдсөн юдачууд гэсэн үг шүү дээ тий. Тэдэнд хандан тунхагласан. 6절로 9절입니다. 6-аас 9. 세 번째 대지. 3 дахь нь 시온의 영광과 열국 백성이 하나님께로 돌아옴. Сионы цог жавхлан ба үндэстнүүд эзэн рүү ирэх тухай. 이제 시온의 영광과 열국 가운데 흩어져 있는 하나님의 백성들이 다시 하나님께 돌아온다는 거죠. 그 제목을 다시 한번 말씀해 주실래요? 시온의 영광과 열국? 열국
백성들이 하나님께로 돌아온다. Үндэснүүд бурхан руу буцаж ирэх тухай. 10절에서 13절입니다. 10-аас 13. 자, 2장 첫 번째 대지는 이제 예루살렘 재건에 관한 환상입니다. За нэгдүгээр хэсгээс нь эхлээд явъя. Нэгдүгээр хэсэг маань болохоор Иерусалим дахин босгон байгуулагдаж хөгжих тухай, хөгжин цэцэглэх тухай. 이건 세 번째 환상이죠. Энэ нь болохоор 3 дахь үзэгдэл гэж хэлсэн тийм ээ. 측량줄, 이 측량줄을 잡은 사람의 환상입니다. За энэ 3 дахь үзэгдэл нь болохоор хэмжүүр барьсан хүний тухай үзэгдэл байна. 1절 읽어주세요. Нэгдүгээр эшлэг уншия. Дараа нь би нүдээ өргөн хартал гартаа хэмжүүр барьсан хүн байв. 내가 또 눈을 들어본즉 스가랴 선지자죠. 스가랴 선지자가 또 눈을 들어본즉 한 사람이 측량줄을 그의 손에 잡았기로 이렇게 기록되고 있습니다. Дараа нь би нүдээ өргөн хартал гэсэн энэ би гэдэг нь болохоор Захария иш үзүүлэгчийг хэлж байгаа. Иш үзүүлэгч Захариаг нүдээ өргөн хартал гартаа хэмжүүр барьсан нэг хүн байсан. 이 구절은 세 번째 환상으로 측량줄을 손에 잡은 사람의 환상입니다. За түрүүн хэлсэнчлэн энэ нь болохоор 3 дахь үзэгдлээ. Тэгээд энэ үзэгдэл дотор гарч байгаа зүйл нь болохоор хэмжүүр барьсан нэг хүн гарч байгаа. 이것은 장차 예루살렘의 재건과 회복에 대한 그 예언을 보여주는 환상입니다. Тэгээ энэ нь болохоор цаашдаа Иерусалим дахин сэргэн босно, барьж байгуулагдана, мөн хөгжин цэцгэлнэ гэдэг тухай өгүүлсэн иш үзүүлсэн үзэгдэл байгаа. 우리가 집을 건축하기 위해서는 이 측량을 해야 됩니다. Бид нэр байшин барихдаа мэдээж хэмжиж барьдаг тийм ээ. 마찬가지로 예루살렘을 재건하기 위해서는 그 예루살렘을 측량하는 작업이 먼저 필요합니다. Яг үнтэй адилхан Иерусалимыг дахин барьж байгуулнаа, босгон байгуулнаа гэвэл мэдээж хэмжижээж тэр хэмжүүрээр хэмжиж байж барих ёстой. 집을 건축하기 위해서 측량을 하듯이 앞으로 예루살렘이 재건되고 회복되기 위해서 그것을 측량한다는 것입니다. Тэгээ байшин барихдаа бид нар хэмжүүрээр хэмжиж барьдагтай адилхан цаашдаа Иерусалим хотыг барьж байгуулахын тулд хэмжүүр зайлшгүй хэрэгтэй. 자, 그렇다면 여기 측량줄을 잡은 사람은 누구입니까? За тэгвэл энэ гартаа хэмжүүр барьсан хүн нь хин юм бэ? 앞서 1장에서 나온 그 기록된 것처럼 첫 번째와 두 번째 환상에 나타난 그 여호와의 사자입니다. За түрүүн нэгдүгээр бүлэг дээр гарсан мөн 1, 2 дахь үзэгдэл дээр гарсан эзний элч. 여호와의 사자로 나온 동일한 인물입니다. Эзний элч буюу эзний тэнгэр элч гэж нэрлэгдэж гарсан тийм ээ. Нэгдүгээр бүлэг дээр 1, 2 дахь үзэгдэл дээр гарсан тэр хүнийг хэлж байгаа. 여기 여호와의 사자는 여호와의 천사이며 메시아 예수 그리스도를 가리키고 있습니다. Тэгэхээр энэ эзний элч гэдэг нь бол эзний тэнгэр элчийг хэлж байгаа. Бүр цаашлах юм бол Есүс Христийг хэлж байгаамаа. 네. 2절을 읽어주세요. 2 дугаар эшлэг уншия. Тэгэхэд нь би та хаашаа явж байна вэ гэсэнд тэр надад Иерусалимыг хэмжиж хэр урт хэр өргөн болохыг нь үзнэ гэв. 2절에 네가 어디로 가느냐 물은즉 그가 내게 대답하되 예루살렘을 측량하여 그 너비와 길이를 보고자 하노라 하고 말하고 있습니다. 목사님, 그러니까 제가 먼저 읽으면 이게 다시 한번 목사님이 말씀하시고
이렇게 말씀하고 있습니다라고 하면 다시 한 번 그것을 반복해서도 해야 되면서 아니면 먼저 그 내가 먼저, 목사님이 먼저 읽으시고 그렇죠. 예, 네, 맞습니다. 그다음에 제가 예, 하는 게 좋을 것 같아요. 예, 네, 그렇게 하는 거 좋겠습니다. 내가 네, 먼저 읽겠습니다. 네. 예, 2절. 네가 어디로 가느냐 물은즉 그가 내게 대답하되 예루살렘을 측량하며 그 넓이와 길이를 보고자 하노라고 말하고 있습니다. Хоёр дахь эшлэлдэр тэгэхэд нь би хаашаа явж байна гэсэнд тэр надад Иерусалимыг хэмжиж хэр урт хэр өргөн болохыг нь үзнэ гэв. 예, 자, 이 구절은 가까운 장래에 바벨론에서 돌아온 그 이스라엘 민족이 앞으로 재건할 예루살렘의 그 성전을 보여주는 환상입니다. За энэ хоёрдугаар ишлэл болохоор одоо удахгүй Иерусалимд буцаж ирэх цөллөгөөс буцаж ирэх хүмүүс Иерусалимыг ийхүү хэмжиж дахин сэргээн босгох болно гэдгийг илэрхийлсэн, иш үзүүлсэн ишлэл байна. 그러나 그보다 더욱 중요한 것은 먼 장래에 그리스도로 말미암아 천국 복음 운동을 보여주는 그런 환상입니다. Гэхдээ энэ нь болохоор яг тухайн үедээ бодох юм бол яг ойрын ирээдүг нь юуны өмнө илэрхийлж байгаа тийм ээ. Одоо ойрын ирээдүйд ингээд цэлгөөс хүмүүс ирээд Иерусалимыг дахин босгоно гэсэн утгатай байгаа. Алсын ирээдүг нь харах юм бол илүү их өргөн утга учрыг хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл алсын ирээдүйд Есүс Христ ирээд энэ дэлхий дээр сайн мэдээний ажлыг хийх болно гэдгийг иш үзүүлсэн ишлэл байна. 네, 이 수룹바벨 성전은 당시에 그 하나님의 백성을 위한 성전 건축이지만 장차 신약 시대에 예수 그리스도를 통해서 하나님이 택한 백성을 구원하시는 그 천국 운동을 확실하게 보여주는 그런 환상입니다. Тэгэхээр энэ гартаа хэмжээр барьсан хүний энэ үзэгдэл нь болохоор ойрын ирээдүй болон алсын ирээдүй гэдээ хоёр одоо талаас нь иш үзүүлсэн ишлэл байна. Тэгэхээр ойрын ирээдүй нь болохоор түрүүн хэлсэнчлэн Зерубабел тэргүүтэй хүмүүс одоо цөлгөөсөө буцаад ирчихсэн байгаа тийм ээ. Тэгээд тэд нэр одоо нөгөө сүмээ барихгүй тэр сүм барих ажил нь зогссон байгаа. Тэр нь цаашаа одоо удахгүй үргэлжлэх болно гэдгийг тэгээд Иерусалим дахин барьж байгуулагдах болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. Нөгөөтэйгүр болохоор хожим хойно Есүс Христ энэ дэлхий дээр хурж ирээд тэгээд Тэнгэрийн хаанчлалын тэр ажлыг сайн мэдээгээр дэмжүүлэн Тэнгэрийн хаанчлалын ажлыг буюу авралын ажлыг хийх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 장차 예수 그리스도로 말미암아 세워지는 그 신약 시대의 하나님의 교회를 이렇게 보여주는 환상입니다. Тэгээд өөрөөр хэлбэл шинэ гэрээний үед буюу хожим Есүс Христ ирснээрээ Бурхны тэр жинхэнэ сүмийг барьж байгуулах болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 자, 이 환상은 신약 시대의 예수 그리스도를 통해서 다 성취되었습니다. Тэгээд энэ хоёрдугаар ишлэл маань болохоор шинэ гэрээний үед Есүс Христ ирснээр бүрэн биелэгдсэн. 그래서 이 구약 성경은 신약 시대에 오시는 그 예수 그리스도를 이렇게 애언하는 말씀이고 그것을 스가랴를 통해서 환상으로 이렇게 보여주고 있습니다. Тэгэхээр одоо яг энэ тухайн үедээ бол хуучин гэрээний үе шүү дээ тийм ээ. Тэгээ хуучин гэрээний үед Захария иш үзүүлэгчээр дамжуулан Бурхан хожим шинэ гэрээний үед болох зүйлийг хуучин гэрээний үед болж байгаа тэр үйл явдал болон үзэгдлээр дамжуулж иш үзүүлсэн байна. 3절 내게 말하는 천사가 나가고 다른 천사가 나와서 그를 맞으며 했습니다. За 3 дахь ишлэл үзэгт өн надтай ярилцаж байсан өнөөх тэнгэр элч явхад өөр нэг тэнгэр элч түүнтэй уулзахаар ирж.
여기는 두 천사가 등장합니다. За энд болохоор хоёр тэнгэр элч гарч байна. 이 두 천사는 모두 하나님을 순종하며 신령한 예루살렘 운동, 곧 성도들이 구원 운동을 위해서 그 일하는 선한 천사들입니다. Энэ хоёр тэнгэр элч болохоор хоёулаа эзэн бурханд үйлчлдэг. Тэгээд сүнслэг Иерусалим буюу итгэгч ариун хүмүүсийн авралын төлөө үйлчлдэг тэнгэр элч нар байна. 네, 이 모든 천사들은 하나님 나라를 위해서 하나님의 명령대로 부지런히 일하고 있습니다. Энэ бүх тэнгэр элч нар бол бүгд бурхны хаанчлалын төлөө, бурхны тушаалын дагуу итгэх зүтгэлтэйгээр үйлчилж байгаа тэнгэр элч нар юм. 오늘날에도 이 하나님께서는 천사들을 교회에 보내서 구원받는 성도들을 수종들게 합니다. Өнөөдөр ч гэсэн бурхан ийм тэнгэр элч нараа чуулганууд руу илгээж тэгээд бурхны өөрийнхөө сонгосон тэр ард түмэн, тэр итгэгч ариун хүмүүст үйлчлүүлж байдаг. 하나님의 그 교회를 잘 돕고 하나님의 구원 운동을 위해서 수종드는 천사들입니다. Бурхны ажилд, бурхны чуулганд үйлчилж, бурхны авралын ажилд тусалдаг тэнгэрлэгч нарыг хэлж байна. 네, 4절 이르되 너는 달려가서 그 소년에게 말하여 이르기를 예루살렘은 그 가운데 사람과 가축이 많으므로 성곽 없는 성읍이 될 것이라 하라고 말하고 있습니다. Дөрөвдүгээр ишлэл түүнд "Гүй тэр залуутай ярьж доторх хүн мал нь олширсноос болж Иерусалим нь хан хэрэмгүй суурь мэт болно гэж хэл. 네, 여기 나오는 소년은 스가랴 선지자를 가리킵니다. Энд гарч байгаа тэр залуу гэдэг нь болохоор иш үзүүлэгч Захариаг хэлж байгаа. 이 스가랴 선지자를 소년이라고 하는 것은 스가랴가 하나님 앞에서 매우 겸손하게 자기를 낮추고 순종하는 하나님의 일꾼이기 때문에 그렇습니다. Захариаг залуу гэж хэлсэн байна. Тэр залуутай ярьж гэсэн болохоор залуу гэж хэлсэн байна те. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Захари өөрийгөө бурхны өмнө маш даруй болгодог, маш даруй бөгөөд дуулууртайгаар үйлчилдэг байсан гэдгийг илэрхийлж байгаа. 우리는 다 하나님 앞에서 항상 참 이게 부족하고 연약하며 또 어린아이와 같고 정말 말할 줄 모르는 정말 그 어린아이에 같다고 에레미야 선지자도 말했습니다. Иеремия ч гэсэн хэлэхдээ бид нар бол эзэн бурхны өмнө бол үнэхээр дутуу дулмыг сул дорой яг л хүүхдүүд шиг байдгаа гэж Иеремия хэлсэн. 에레미야 1장 6절에 보시면 에레미야도 자신을 하나님 앞에서 말할 줄 모르는 아이라고 이렇게 고백을 합니다. Иеремия 1:6-ыг харах юм бол Иеремия ч гэсэн өөрийгөө би бол эзний өмнө хэрхэн ярихаач мэддэггүй бага залуу хүн гэж хэлсэн байгаа. 스가랴 선지자도 정말 하나님 앞에서 마치 어린아이 같고 깨닫지 못하는 정말 어린 사람과 같아서 자기를 낮추고 이렇게 자기를 부인하면서 하나님의 말씀을 잘 순종하는 겸손한 종으로 인정을 받고 있습니다. Тэгэхээр энд ч гэсэн тэр залуутай яар гэж Захариаг хэлж байгаа. Тэр Захари бол бурхны өмнө өөрийгөө үнэхээр бага залуу хүн шиг тэр одоо яаж ярихаач мэддгүү нялх балчир хүүхэд шиг тийм бүх талаараа дутуу дулмиг нэгэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрж тэгээд тэрнийг ч гэсэн бурхан тийм дуулууртай даруу гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрсөн учраас тэр залуу гэж хэлсэн байна. 고린도전서 13장을 보시기 바랍니다.
1-р Коринт 13 дугаар бүлгийг харъя. 자, 고린도전서 13장, 자, 11절. 11-р 이шлэл. 11절. 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고, 깨닫는 것이 어린아이와 같고, 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라 했습니다. 1-р Коринт 13:11 би хүүхэд байхдаа хүүхэд шиг ярьж, хүүхэд шиг боддог, сэтгэдэг байлаа. Би 90 цент хүрээд хүүхэд зангаа орхисон юм. 자, 우리가 이 세상에서 하나님의 일을 한다고 하지만은 우리가 주님의 재림으로 말미암아 성도가 부활해서 하나님을 온전히 보기 전에는 이와 같이 어린아이 같은 상태입니다. Хэдийгээр бид нэр энэ дэлхий дээр эзний ажлыг хийж байгаа эзний ажилчид боловч эзэн дахин ирэх хүртэл эзэн дахин ирж бид нар дахин эзэнтэй нэгдэх хүртэл бол яг л ийм хүүхэд шиг байдаг. 자, 그래서 우리가 정말 아무리 잘한다고 해도 하나님 앞에서는 어린아이임을 우리가 잊지 말아야 합니다. Тэгэхээр бид нэр хичнээн мундаг байлаач гэсэн Бурхны өмнө бол яг л ийм хүүхэд шиг гэдгийг хизэж мартаж болохгүй. 참 우리의 말하는 것이 어린아이 같고 깨닫는 것도 어린아이 같고 생각하는 것도 어린아이 같다고 사도 바울은 고백하고 있습니다. Бидний ярьж байгаа, ухаарч ойлгож байгаа, үйлдэж байгаа бүхэн яг л хүүхэд шиг байдгаа гэж Илч Паул хүртэл хүлээн зөвшөөрсөн байна. 그러니까 우리가 항상 하나님 앞에 우리가 겸손하고 자기를 낮추고 부인하면서 하나님의 도우심을 간절히 바라고 우리가 하나님의 은혜로 말미암아 우리가 하나님의 일을 하는 것입니다. Тэгэхээр бид нар үргэлж даруй байж өөрийгөө дорд болгож өөрийгөө үгүйсгэж тэгээд эзэн бурхны тусламжийг үргэлж хүсэмжилж түүний нэгүслэр үйлчлэх ёстой юм аа. 5절 말씀을 읽겠습니다. 여호와의 말씀에 스가랴 2장 5절. 그 말씀에 4절 말씀을 더 해석을 해야 되겠습니다. 4절. 2장 4절. 이르되 너는 달려가서 그 소년에게 말하여 이르기를 그랬죠? 소년 바로 스가랴에게 말하여 이르기를 했습니다. Тэгээд тэр залуутай яриа гэсэн байгаа. Тэр залуу гэдэг нь Сихариатай яриа гэсэн үг тийм ээ. 예루살렘은 그 가운데 사람과 가축이 많으므로 성곽 없는 성읍이 될 것이라고 이렇게 말하고 있습니다. Юу гэж яриг гэж хэлсэн бэ гэхээр доторх хүн мал нь олширсноос болж Иерусалим нь хан хэрэмгүй суурь мэт болно гэж хэллээ. 자, 이제 장차 예루살렘이 하나님의 은혜로 다시 재건되고 회복되어서 그 가운데 사람과 가축이 많이 산다는 것입니다. Цаашдаа Иерусалим сэргээгдэн босгогдоод баригдаад ирэхэд дахиад хүн мал олширч тэндээ бүр багтахгүй болтлоо тэгж дахин хөгжин цэцгэлж амьдрал буцалж эхэлнэ гэдгийг илэрхийлж байна. 이것은 장차 신약 시대에 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 은혜로 세워지는 교회를 말합니다. Бүр цаашлах юм бол шинэ гэрээний үед бол Есүс Христээр дамжуулан чуулган ийм болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 교회는 하나님의 집입니다. Чуулган бол Бурхны гэр. 이와 같이 신약 시대에 그리스도로 말미암아 세워지는 이 교회에 하나님께서 이렇게 번성할 수 있는 이 번성하는 그런 축복을 주신다는 것입니다. Ийхүү Есүс Христээр дамжуулан Бурхны чуулган
өргөдөж бурхан тэр чуулганыг ерөөснөөрөө 이거 хөгжин цэцэглэг болно. 구약 시대에 성전은 반드시 성곽이 있습니다. 성벽을 반드시 이렇게 세우게 되어 있습니다. Тэр хуучин гэрээний үед бол одоо ямар нэг хот байлаа гэхэд тэр хот нь бол заавал гаднаа тэр хотоо тойруулж хан хэрэм барих ёстой байсан. 근데 여기는 성곽이 없는 성전을 말하고 있는 것입니다. Тэгээд сүмж гэсэн мөн адилхан тэр сүмийг тойрлоод хан хэрэм барих ёстой. Гэтэл энд болохоор хан хэрэмгийн суурин мэт болно гэж хэлсэн байна. 이것은 장차 그리스도를 통해서 건설되는 바로 신약 시대의 하나님의 교회를 말하고 있는 것입니다. Тэгэхээр энэ маань нэгээс нь дор шинэ гэрээний үед Христээр дамжин байгуулагдах Бурхны чуулган өнөөдрийн сүм чуулганыг хэлж байгаа юм. 그것이 하나님께서는 그 교회를 하나님이 친히 성곽에 대해 주셔서 보호해 주시고 지켜 주신다는 것입니다. Шинэ гэрээний үед бол эзэн бурхан өөрөө тэр хан хэрэмний оронд хан хэрмэн болж өөрийн биеэр өөрийнхөө чуулганыг хамгаалж өгөх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 우리가 오늘날 섬기고 있는 이 하나님의 교회, 이 교회 모든 성도들을 하나님이 지켜주셔야 됩니다. 하나님이 보호해 주셔야 됩니다. Өнөөдөр бидний үйлчилж байгаа сүм чуулганы маань итгэгчдийг бурхан л хамгаалж өгч байж тэд маань аюулгүй байж чадна. 교회는 이 건물이 아닙니다. Тэгээ чуулган гэдэг бол байшин барилга биш. 그리스도 안에서 구원받은 하나님의 성도들, 그 성도들을 우리가 그리스도의 이름으로 모일 때, 모여서 하나님께 예배하고 우리가 하나님을 섬길 때 그것이 바로 하나님이 보호하시고 지켜주신다는 것입니다. Есүс Христээр дамжуулан Бурхны авралыг олсон итгэгч нар хамтдаа цуглаж Есүс Христийн нэрээр хамтдаа цуглаж Бурханд хүндэтгэл мөрөглийг өргөөж Бурханд үйлчлэх юм бол тэр нь чуулган болдго юм аа. 여호와께서 지키지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 지키지 아니하시면 파수꾼의 경성함이 허사로다. 그렇게 시편은 말하고 있습니다. Дуул намдэрч гэсэн хэлсэн байдаг тийм ээ. Эзэн өөрөө л хамгаалж өгөхгүй бол эзэн өөрөө тогтоон барихгүй бол босгон байгуулагчийн зүтгэл нь дэмий хоосон болно. Эзэн өөрөө сахин хамгаалахгүй бол харуулын одоо юу лээ тэр хөдөлмөр зүтгэл нь нэмэргүй болно гэсэн утгатай. Би яг юу гэдгийг мэдэхгүй байна. Санахгүй байна. 727. 지금 오늘날에도 이제 하나님의 택한 백성들을 하나님이 성곽이 돼서 이렇게 파수꾼이 되셔서 하나님이 지켜주시고 보호해 주셔야 됩니다. Тэр бурхны сонгогдсон хүмүүс болох өнөөгийн сүм чуулганы итгэгчдийг тэгэхээр эзэн бурхан өөрөө л сахин хамгаалж өгөх учиртай юм аа. 시편 4편 보겠습니다. 시편 4편. Дуулал 4-р бүлгийг харъя. 시편 4편을 한번 보십시오. 자, 8절입니다. 8-р эшлэл. 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여호와이시니이다라고 다윗은 고백하고 있습니다. Давид хаан юу гэж дуулсан байна вэ гэхээр аюулгүйгээр аж төрүүлэгч минь эзэн та билээ. Амар амгалан хэвтээд би унтах болно. 이와 같이 이제 하나님의 백성들은 하나님을 믿고 의지하고 하나님의 도우심을 받아서 이렇게 평안히 눕고 잠을 자고 안전하게 살 수 있는 것입니다. Тэгэхээр бурхан л биднийг ингэж амар тайван амьдруулж байж бид нэр санаа амар хэвтээд
тайван сайхан унтаж чаддаг байх нэ. 오늘 얼마나 참 사람들이 불안해하고 있습니까? Гэтэл 두려워하고 있습니다. өнөөдөр хүмүүс ямар их айдас түгшүүр дунд амьдардаг болов вэ? 뭐 오늘날 그런 하도 불안하고 두려우니까 뭐 CCTV를 뭐 이렇게 설치해가지고 보호를 받고 그래도 사람들은 불안해하고 두려워하고 있습니다. Өнөөдөр нийгэм маань бидний амьдрал маань тэр чигтээ айдас түгшүүр санаа зовлоор дүүрсэн байгаа. Тэгээд тийм учраас хүмүүс арга ядахтаа л CCTV гэдэг зүйлийг одоо камер тий нууц камер гэдэг зүйлийг бий болгоод энэ тэндгүү камер байрлуулад тэгж байгаа ч гэсэн бас л одоо амар жимэр аж төрж чадахгүй байгаа. 여러분, 여호와께서는 이렇게 말씀하십니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 함이라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 된다. 하고 있습니다. Харин эзэн бурхан биднэрт юу гэж хэлж байна гэхээр дүү би чамтай хамт байна. Бүү цоч би бол чиний бурхан юм аа гэж хэлсэн байна. 여러분, 하나님이 택한 백성들, 이 성도들을 위해서 기도 많이 해줘야 됩니다. Яг бид нэр итгэжтийнхээ төлөө үргэлж залбирдаг байх хэрэгтэй. 여러분들이 섬기고 있는 그 교회 성도들이 이 두려움과 이 불안에서 벗어나서 하나님을 믿고 의지하며 평안하고 또 안전하게 살아갈 수 있도록 우리가 기도를 많이 해야 됩니다. Та бүхний үйлчилж байгаа сүм чуулганы итгэгч нар тэр айдас түгшүүр санаа зовнилоос салж эзэн бурхандаа итгэж найдаж түүгээр хамгаалуулан амар жимэр санаа сэтгэл амгалан тайван амьдардаг болохын төлөө үргэлж залбирдаг байх хэрэгтэй. 자, 스가랴 2장 5절, 스가랴 2장 5절입니다. За 여호와의 цааш 말씀에 내가 불로 둘러싼 성곽이 되며 그 가운데서 영광이 되리라고 했습니다. цааш нь Захария 2:5 эзэн тунхаглаж байна. Би хотыг хүрээсэн галтхан болно. Би түүний дундах алдарн байх болно гэв. 자, 이 하나님의 말씀에 내가 불로 하나님의 택한 백성들이 그 성곽이 되준다면 불성곽이 되어 주신다는 겁니다. Бурхан өөрөө хэлж байна те би тэр хотыг хүрээсэн галтхан нь болж өгнө гэж. 자, 여호와께서 불성곽이 되신다고 했습니다. Эзэн өөрөө галтхан болно гэсэн. 하나님은 그의 백성을 보호하실 뿐만 아니라 그의 원수들을 불로써 멸하신다는 것입니다. Тэр зүгээр нэг хан болно гэж хэлээгүй бүр галтхан болно гэж юм тий. Тэгэхээр энэ нь бол бурхан өөрийнхөө ард түмнийг тэр хан мэт хамгаалаад зогсохгүй тэр ард түмнийх нь эсрэг дайсагнагчд тэр дайснуудыг нь ч гэсэн галаар шийтгэж устгах болно гэж хэлж байгаа. 이것이 여호와께서 불성곽이 되신다는 것은 하나님의 택한 백성들은 보호하시고 그 원수들은 다 불로 심판하신다는 것입니다. Тэр энд хоёр утга агуулгад чинь тийм ээ галт хан болно гэдэг нь болохоор эзэн бурхан өөрийнхөө ард түмнийг болохоор хан мэт хамгаалах болно харин дайснуудыг болохоор бурханы ард түмний дайснуудыг нь болохоор гал мэтээр шийтгэх болно. 그리고 그분이 하나님께서 예루살렘의 영광이 되신다는 것은 하나님이 이스라엘의 진정한 영광이요 축복이 되신다는 것입니다. Бас би түүний дунд халтар нь байх болно гэдэг юм болохоор бурхан өөрөө Израилийн жинхэнэ алдар юм а гэдгийг илэрхийлж байгаа. 두 번째 대지입니다. За хоёр дахь хэсэг. 바벨론에 있는 유다 백성을 하나님께서 권면하심. За Бабилонд байгаа юдачуудад хандан уриалсан нь. 자, 이것은 바벨론은 이 세상을 상징합니다. За Бабилон гэдэг нь болохоор ер нь энэ дэлхийн ертөнцийг илэрхийлж байгаа. 참 이 세상에 하나님의 백성들이 많이 흩어져 살고 있습니다. Энэ дэлхий дээр бол бурхны ард түмэн
маш их тархан суурьшсан байдаг. 이와 같이 하나님의 백성들은 하나님의 말씀을 통해서 위로를 받아야 되고, 격려를 받아야 되고, 또 보호를 받아야 됩니다. Тэгэхээр тиймэрхүү одоо дэлхийд даяар тархан суурьшиж байгаа Бурхны ард түмэн Бурхны үгээр тайтгарал, тайвшрал, урам зоригийг олж байх ёстой. 하나님은 살아계신 말씀입니다. Бурхан бол өөрөө амьд үг юм. 하나님은 살아계신 생명의 말씀이에요. Бурхан бол өөрөө амьд амийн үг юм аа. 이 생명의 말씀, 살아계신 생명의 말씀이 세상에 흩어져 있는 하나님의 택한 백성들을 보호하시고 지켜주시고 위로해 주시고 또 구원해 주십니다. Энэ амийн үг, энэ амьд үг болох Бурхны үг л энэ дэлхийд даяар тархан суурьшиж байгаа Бурхны ард түмнийг хамгаалж, тайтгаруулж аварч явах ёстой юм. 6절 읽겠습니다. 오호라 너희는 북방 땅에서 도피할지어다 여호와의 말씀이니라 이는 내가 너희를 하늘 사방에 바람같이 흩어지게 하였음이니라 여호와의 말씀이니라 하고 있습니다. За цааш нь 6 дугаар эшлэл. Хөөе хөөе умардын газраас зүгтгтэн гэж эзэн тунхаглаж байна. Учир нь би та нарыг Тэнгэрийн дөрвөн салхимд тараасан гэж эзэн тунхаглаж байна. 여기 북방 땅은 이 바벨론 땅을 가리킵니다. Умардын газар гэдэг нь Бабилоныг хэлж байгаа. 오늘날은 그 죄악의 땅, 이 죄악의 땅을 가리킵니다. Өнөөдрийнхөөр бол умард буюу хойд гэдэг маань болохоор гим нүглийг илэрхийлдэг. Тэгэхээр гим нүглийн нутаг, гим нүглийн газар гэсэн үг. 하나님의 백성들은 이 죄악에서 벗어나야 됩니다. 죄악에 빠지면 안 되는 거예요. Бурхны ард түмэн бол ийм гим нүглээс ангижрах ёстой. Гим нүгэлд автаж амьдарч юусоо болохгүй. 자, 이 구절은 역사적으로 이스라엘 백성을 바벨론의 포로로 잡혀가도록 하신 분이 하나님이시라는 것입니다. Тэгэхээр энэ 6 дахь ишлэл бол ерөнхийдөө Израилийн ард түмнийг Бабилон руу олцлогдож цөлөгдөхөд хүргэсэн нэг нь эзэн өөрөө юм а гэдгийг илэрхийлж байна. 이제 다시 예루살렘으로 돌아오게 하시는 분도 하나님이시라는 것입니다. Бас буцаагаад Иерусалимд авчирсан нь ч гэсэн эзэн бурхан юм. 이와 같이 하나님께서는 이스라엘 백성을 그들의 죄를 심판하기 위해서 바벨론의 포로로 끌려가게 하셨습니다. Бурхан Израильчуудыг өөрсдийнх нь гим нүглээс болж тэр гим нүглийг нь ойлгуулж ухааруулахын тулд Бабилонд олзлуулж цөллөгт явуулсан. 그 말씀이 내가 너희를 하늘 사방에 바람같이 흩어지게 하였다. 바로 그 뜻입니다. Тэгэхээр энд гарч байгаа учир нь би та нарыг Тэнгэрийн дөрвөн салхимд тараасан гэж хэлж байгаа. Энэ нь бол тэр Бабилонд олзлуулж цөллөгт явуулсан гэдгийг илэрхийлж байна. 하나님이 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 불순종하고 우상을 섬기면서 악을 행하니까 하나님이 그들을 징벌해서 세상 나라에 흩어지게 했습니다. Бурхны ард түмэн болох Израильчууд өөрсдөө Бурханд дуулуургүй байж, Бурхны үгийг дагахгүй, шүтэн шүтэж, бузар мууг үйлдэж байсан учраас тэр бүх гимнүглийн төлөө Бурхан тэднийг ингэж олзлогдоход хүргэж шийтгсэн. 그러다가 바빌론에서 70년 동안 포로 생활을 마치니까 하나님은 그들을 다시 예루살렘으로 돌아오게 하십니다. За тэгээд 70 жилийн дараа тэр олцсноос нь Бурхан Иерусалим руу буцааж авчирсан. 흩어지게 하는 분도 하나님이시고 그 흩어진 자를 다시 이렇게 부르시고 구원해 주시는 분도 하나님이십니다. Тэр Израильчуудыг тараасан нь ч Бурхан тэр тараасан хүмүүсээ эргүүлээд цуглуулж Иерусалимд авчирсан нь ч гэсэн Бурхан өөрөө юм. 7절 바벨론 성에 거주하는 시온아 이제 너는 피할지니라 하고 있습니다.
Далдуур ишлэл бос Сионо Бабилоны охинтой хамт амьдрагч та нар зүхтэн зайлагтун. 자, 이것은 이제 하나님의 때가 되어서 바빌론 포로에서 이스라엘 백성을 하나님의 은혜 가운데 다시 돌아오게 할 때에 다 돌아오라는 것입니다. Энэ нь болохоор одоо цаг нь болоод бурхан Бабилоны олцонд байгаа өөрийнхөө ард түмнийг, Израилийн ард түмнийг буцаан авчрах үед бүгд босоод буцаж ирцгээе. Тэр Бабилоноос зүхтэн зайлцгаа гэж хэлж байна. 8절 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 영광을 위하여 나를 너희를 노략한 여러 나라로 보내셨나니 너희를 범하는 자는 그의 눈동자를 범하는 것이라고 했습니다. 8-р эшлэл Түг түмдийн эзэн айлдаж байна. Та нарыг дээрэмдсэн үндэснүүдийн эсрэг цог жавхлангийн дараа тэр намайг илгээсэн юм. Та нарт хүрэх нь миний нүдний цэцгэд хүрэхтэй адил. 이 본문에 너희를 노략한 여러 나라로 보내셨다고 했습니다. Энд та нарыг дээрэмдсэн үндэстнүүд гэж гарч байна тийм ээ. 바로 이스라엘 백성을 남유다 백성을 노략한 여러 나라는 역사적으로 바벨론과 메데파사를 가리킵니다. Тэгэхээр өмнөд Юдаг дээрэмдсэн үндэстнүүд гэх юм бол Перс, Меде, Бабилон, Перс, Медийг хэлж байгаа. 또 아수르를 가리키기도 합니다. 아수르. За бас Ассирич гэсэн хэлж байгаа. 북이스라엘은 아수르에 의해서 이렇게 침략을 당해서 다 흩어졌고요. 남유다 백성은 바벨론의 침략을 받아서 흩어지게 됐습니다. Хойд Израилийн хамт улс болохоор Ассирт мөхсөн, өмнөд Юдагийн хамт улс болохоор эцсийн эцэст Бабилонд мөхсөн. 이와 같이 하나님이 이스라엘 백성들을 그 죄로 인해서 징벌하셔서 세상 나라로 흩어지게 했다는 것입니다. Бурхан өөрийнхөө ард түмэн болох Израилийг гэм нүглийнхэн улмаас ингэж шийтгэж тал тийш нь тараасан байна. 그래서 하나님은 때가 되니까 세상 나라에 흩어져 있는 하나님의 택한 백성을 구원하시기 위해서 바로 예수 그리스도를 보내셨다는 것입니다. Тэгэд хожим цаг нь болоход энэ дэлхийд даяар тархсан өөрийн ард түмэн, өөрийн сонгосон ард түмнийг цуглуулахын тулд Есүс Христийг дэлхийд илгээсэн. 보내신 분은 여호와 하나님이시고 보냄을 받은 자는 바로 메시아 그리스도를 가리키는 것입니다. Тэгэхээр илгээсэн нэгэн нь болохоор Бурхан, илгээгдсэн нэгэн гэдэг нь болохоор Есүс Христийг хэлж байгаа. 메시아 예수 그리스도를 хэлж байгаа. 예수 그리스도를 보내신 분은 하나님이십니다. 예수 그리스도를 илгээгч нь Бурхан юм. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 보내셨으니 이는 저를 믿는 자는 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 함이라 그랬습니다. Иохан ном дээр хэлсэн байгаа тийм ээ. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа хайрсан учраас сорын ганц хүүгээ өгсөн. Тиймээс хүүд итгэдэг хинч мөхгүй харин мөнх амьтаа болно гэсэн. 구약의 성도들도 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받고 신약의 성도들도 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받는 것입니다. Тэгэхээр хуучин гэрээний итгэгч нарт ч гэсэн Есүс Христэд эцэст Есүс Христ итгэснээр аврагдана. Шинэ гэрээний итгэгч нар ч гэсэн Есүс Христэд итгэснээр аврагддаг. 우리를 죄 가운데서 하나님의 백성으로 하나님의 택한 백성들을 죄 가운데서 구원하시는 목적은 하나님의 영광을 위해서 우리를 구원하신다는 것입니다. Бурхны сонгогдсон ард түмнийг дээр гэм нүглээс аварч байгаа шалтгаан нь болохоор Бурхны алдрын төлөө юм аа. 오늘날에도 하나님의 택한 백성을 복음을 통해서 구원하는 것은 그게 하나님께 영광이 된다는 것입니다. Өнөөдөр ч гэсэн ялгаагүй Бурхны сонгосон хүмүүсийг сонгосон ард түмнийг нь аварна гэдэг бол Бурхныг алдаршуулж байгаа хэрэг юм. 자, 그리고 너희를 범한 자는 그의 눈동자를 범하는 것이라고 여기 기록되고 있습니다. За бас энд хэлсэн байна. Та нарт хүрэх нь миний нүдний цэцгэд хүрэхтэй адилаа гэж.
여러분, 하나님의 택한 백성을 해치는 자들은, 하나님의 택한 백성을 해하는 자들은 바로 하나님의 눈동자를 범하는 것이라고 이렇게 경고하고 있습니다. Та нар гэдэг нь бол Бурхны ард түмэн, Бурхны сонгосон хүмүүс гэсэн үг. Тэгэхээр Бурхны сонгосон ард түмэнд гар хүрнэ, тэднэр оролдоно, тэдэнд хор хөнөөл учруулна гэдэг нь бол яг л одоо Бурхны нүдний цэцгийг халдаж хүрч байгаатай адил, хор хөнөөл хүргэж байгаатай адил юм аа. 예, 여러분, 하나님의 택한 백성은 하나님의 눈동자라고 했습니다. 하나님의 눈동자처럼 아끼고 돌보신다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл Бурхан өөрийнхөө сонгосон хүмүүсийг яг өөрийн нүдний цэцгийн мэт эрхэмлэж, хайрлаж ханддаг гэсэн үг юм. 그럼 누구든지 하나님의 택한 백성을 해하는 자들은 하나님의 눈동자를 범하는 것이기 때문에 하나님이 반드시 심판한다는 것입니다. Тэгэхээр Бурханы тэр хүмүүс, Бурханы тэр эрхэмлэж хайрладаг тэр сонгосон хүмүүст нь хүрнэ, тэднэр оролдоно, тэднэрт одоо хор хөнөөл учруулна гэдэг бол Бурханы нүдний цэцгийд хүрч байгаатай адил учраас Бурхан тэднийг заавал шийтгэх болно гэсэн үг. 신명기 32장 10절 말씀을 찾으세요. 신명기 32장 10절. Дэдгүүл намын 32-ын 10 дугаар эшлэгийг харъя. 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기의 눈동자같이 지키셨도다. 이렇게 기록되고 있습니다. Эзэн түүнийг эзгүй зэлүү дараатан архирах цөлөөс олжээ. Тэр түүнийг эргэн тойрч хайрлан халгалж нүднийхээ цэцгийн мэт хамгаалсан. 여러분, 이스라엘 백성들이 광야 40년 동안에 하나님이 어떻게 지켜주셨다고요? Бурхан Израилийн ард түмнийг тэр 40 жилийн турш цөлөөр тэнүүчлэх үед нь яаж хамгаалж байсан гэнэ үү? 하나님께서 하나님이 눈동자같이 보호하시고 그 다음에 지켜주셨다는 것입니다. Нүднийхээ цэцгийн мэт хамгаалж эргэн тойрч хайрлан халгалж байсан гэж байна. Бурхан өөрийнхөө нүдний цэцгийн шиг тэднийг хамгаалж байсан гэж. 여러분, 우리 사람의 이 인체 가운데 이 눈동자가 얼마나 소중합니까? Тэр хүний биеийн эрхтнүүд дунд ч гэсэн тийм ээ энэ нүдний цэцгий гэдэг бол ямар эмзэг бөгөөд эрхэм чухал эрхтэн билээ дээ. 이 사람의 이 신체 가운데 이 눈동자가 얼마나 귀합니까? 소중합니까? Бүх одоо эрхтэнтэй харьцуулахад ч гэсэн нүдний цэцгээ ямар эрхэм чухал байдаг билээ. 여러분, 눈이 아프면 안과에 가지 않습니까? Та нар нүд чинь өвдөх юм бол нүдийн эмчтэр очдог үстэй. 약을 또 처방받지 않습니까? Тэгээд эм бичүүлж авдаг. 그리고 여러분, 눈이 잘 안 보이면 또 돈을 주고서 안경을 맞춰서 씁니다. Я бас нүдний хараач нь муудах юм бол мөнгө төлж жагаад харааны шил тааруулж зүүдэг. 여러분, 눈이 얼마나 눈이 보이지 않으면 우리가 아무것도 할 수 없잖아요. Нүд гэдэг маш чухал эрхтэн тийм үү? Нүд хэрвээ харахгүй байх юм бол бид нар юу ч хийж чадахгүй. 여러분, 눈을 돌보고 관리하고 눈을 치료하는데 우리가 돈을 하지 않습니다. 돈을 아끼지 않고 씁니다. Бид нар нүдээ хайрлах, нүдээ эмчилж, эрүүл байлгах, хамгаалах бол мөнгө хайрладаггүй тийм үү? 이것이 하나님이 그 택한 백성들이 이 눈동자처럼 이렇게 귀하게 여기신다는 거예요. Тэр бурхан тэгэхээр бид нарыг өөрийнхөө тэр сонгосон арт түмнээ бол яг л ингэж нүдний цэцгийн шигээ хайрладаг гэж байна. 우리를 침 삼킬 동안에도 우리를 놓지 않으신다고 했어요. 네? 침 삼킬 동안에도 우리가 침을 삼킬 동안에도 하나님은 우리를 놓치지 않는다는 것입니다. Бидний шүлсээ залгих төдийд ч гэсэн
биднийг орхитгүй, биднээс хараагаа анхаарлаа салгадгүй гэж хэлсэн байна. 이게 하나님이 얼마나 이 하나님의 택한 백성을 예? 이렇게 귀중히 여기시고 눈동자처럼 귀중히 여기시고 보호하시고 지키신다. 얼마나 이게 하나님 백성들에게 큰 위로가 됩니까? Тэр ингэж бурхан биднийг алхам тутамд мөч хором болгонд ингэж нүдний цэцгийн шигээ эрхэмлэж хайрлаж хамгаалж байдгаа гэж бодоод үзэхээр бид нар ямар их хайр ивэл ерөөлтэй хүмүүс вэ? 이런 하나님의 그 말씀을 우리가 깨달아 가지고 하나님의 그 백성들에게 이런 말씀을 가지고 하나님을 믿고 의지하도록 해야 됩니다. Тэр энд эдгээр үгсийг л одоо бид нар өөрсдийнхөө сүм чуулганы итгэгч нарт зааж тэгээд ийм одоо бурханд итгэж найдаж түшиглэж амьдрахад нь бид нар чиглүүлж өгөх ёстой. 자, 스가랴 2장 9절. За 2장 буцаад 9절. Захария номдэр очие. 내가 손을 그들 위에 움직인즉 그들이 자기를 섬기던 자들에게 노략거리가 되리라 하셨나니 너희가 만군의 여호와께서 나를 보내신 줄 알리라 했습니다. 9-р эшлэл үзэгтэн би тэдний дээгүүр нударгаа далайн тэгснээр тэд боолуудынхаа олзон болох юм гэсэн. Тийхүү та нар төв төмдийн эзэн л намайг илгээснийг мэдэх болно. 이 구절은 하나님의 백성 이스라엘을 종으로 부리던 이스라엘 백성들을 종으로 부리던 그 열국들이 그리스도의 복음으로 다 나중에 정복이 된다는 것입니다. За энэ 9-р эшлэл юуг илэрхийлж байгаа вэ гэхээр Бурхны ард түмэн болох Израилийг боолчилж байсан тэр үндэстнүүд хожим Есүс Христийн сайн мэдээгээр бүгд сайн мэдээнд олцлогдох болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 이제 신약 시대에 그리스도께 오셔서 하나님의 보내신 그리스도께 오셔서 이 세상에 참 죄와 사망의 권세에 사로잡혀 있는 그 많은 그 택한 백성들을 거기서 구원하셔서 하나님이 해방시켜 주시겠다는 거예요. 다시 말씀해 주실래요? 신약 시대에 그리스도를 보내셔서 네네. 세상의 죄와 사망의 권세에 사로잡혀 있는 택한 백성들을 거기에서 구원해 내신다는 겁니다. Шинэ гэрээний үед Есүс Христийг Бурхан энэ дэлхийд үлгээж тэгээ гэм нүгэл болон үхэлд дарлагдаж болчлогдож байсан ард түмнүүдийг аврах болно гэсэн үг. 자, 9절에 보시면 내가 손을 그들 위에 움직인즉 바로 그리스도 하나님이 보내신 그리스도께서 하나님의 권능의 손으로 이와 같이 택한 백성들을 종으로 삼고 있는 그들을 다 정복하신다는 것입니다. 9-р эшлэлээр би тэдний дээгүүр нударгаа далайна гэж байгаа. Энэ нь болохоор Есүс Христ Бурханаар илгээгдээд энэ дэлхийд ирээд тэгээд Бурханы тэр хүчрхэг эрх мэдлэр тэр үндэстнүүдийг захирах болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 오늘날 성도들은 말이죠. 오늘날 예수를 믿는 성도들은 바로 예수님의 권세를 가지고 그 모든 세력을 다 우리가 물리치고 승리할 수가 있습니다. 예수님의 권세를 가지고. Өнөөдөр ч гэсэн Есүст итгэгч биднэрт ийм эрх мэдэл хүч чадал байгаа. Есүс Христийн тэр эрх мэдэл хүч чадлаар бид нэр энэ дэлхийн бүх хүмүүс үндэстнүүдийг захирч чаднаа. 예수님의 권세는 바로 복음의 권세입니다. Есүсийн эрх мэдэл гэдэг бол сайн мэдээний эрх мэдэл хүч чадлыг хэлж байгаа. 이 하나님의 복음의 권세, 바로 예수님의 이름의 권세를 가지고 우리가 세상을 이기고 죄를 이기고 사탄을 권세를 우리가 이길 수가 있는 것입니다. Энэ сайн мэдээний эрх мэдэл, энэ Есүсийн нэрний эрх мэдлэр бид нар
энэ дэлхий ертөнцийг ялан дээлж, сатааны эрх мэдлийг ялан дээлж, гэм нүглийн эрх мэдлийг ялан дээлж чадна. 이것은 반드시 하나님의 복음이 승리할 것을 다시 한번 증거하는 말씀입니다. Энэ ишлэл бол Бурхны сайн мэдээ бол заавал ялах болно гэдгийг дахин нотолж байгаа ишлэл байна. 그 복음을 대적하는 세력들이 일시적으로 승리하는 것 같지만은 그러나 반드시 복음은 그 모든 대적들을 원수들을 하나님의 권능으로 다 정복하고 승리한다는 것입니다. Сайн мэдээг эсэргүүцдэг хүмүүс, эсэргүүцэгч хүчнүүд төр зөөр ялалт байгуулад байгаа юм шиг харагдаж байж болно. Гэвч эцээст Бурхан тэр сайн мэдээгээрээ тэр эсэргүүцэгч улс үндэстэн ард түмнүүдийг өөрийн олц болгож байлдан дагуулж чаднаа. 왜냐하면 예수 그리스도께서 승리하셨기 때문에 그래요. Яагад гэвэл Есүс Христ ялалт байгуулсан учраас. 바로 그리스도의 승리는 바로 성도들의 승리를 보장하는 것입니다. Христийн ялалт бол итгэгчдийн ялалтын баталгаа болдог. 바로 그리스도의 부활은 성도들의 부활을 보증하는 것입니다. Мөн Христийн амьлалт нь итгэгчдийн амьлалтыг ч гэсэн баталгаажуулж өгдөг. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨닫게 해 주시옵소서. Харин Бурхан минь загтгсан таны үгийг сайн сонсоод ойлгож ухаарахад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйч. 자, 스가랴 2장 세 번째 대지입니다. За, Захария 2 дугаар бүлгийн 2 дахь биш 3 дугаар хэсэг. 시온의 영광과 열국 백성이 하나님께로 돌아옴. Сионы алтар ба үндэстнүүд Бурхан руу эргэж ирнэ. 10절 여호와의 말씀에 시온에 따라 노래하고 기뻐하라. 이는 내가 와서 내 가운데 머물 것임이라 했습니다. 10 дахь ишлэл Сион охиноо баярлан дуулж баясагтун үзтүгээ би ирж байна. Би чиний дотор орших болно гэж эзэн тунхаглаж байна. 여기 시온의 딸은 오늘날 신학 시대에 예수님을 믿는 성도들을 말합니다. Энд гарчаа Сион охин гэдэг нь болохоор өнөөдөр Есүс Христэд итгэж байгаа шинэ гэрээний итгэгч нарыг хэлж байна. 성도들이 오늘날 예수 믿는 성도들이 왜 기뻐하고 즐거워합니까? Өнөөдөр Есүст итгэдэг итгэгч нар яагаад баярлан дуулж баясдаг вүлээ? 이 구원을 받았기 때문에 우리가 그 아. 구원을 가지고 구원으로 인해서 기뻐하고 즐거워합니다. Авралыг олсон учраас, аврагдсан учраас тэр авралынхаа улмаас баярлан дуулж баясдаг. 내가 구원받은 것을 뭘 가지고 알 수 있습니까? Би аврагдсан гэдгийг яаж мэдэх вэ? 바로 하나님께서 누구든지 회개하고 예수 그리스도를 믿으면 구원을 받는다고 했습니다. Бурхан өөрөө хэлсэн Есүс Христэд итгэсэн хүн бүр аврагдана гэж. 그리고 이 구원받은 증거는 성령이 나와 함께 하시는 겁니다. Бас бидний аврагдсан гэдгийг баталдаг зүйл бол ариун сүнс бидэнтэй хамт байгаа юм. 성령이 보혜사 성령이 내 안에 계시는 거예요. Туслагч ариун сүнс миний дотор байна гэдэг бол миний аврагдсныг баталж өгч байгаамаа. 그래서 성령은 내 안에서 바로 나를 죄 가운데서 구원해 주신 바로 예수님을 사랑하게 되어 있습니다.
Ариун сүнс миний дотор байгаа учраас намайг тэр гэм нүглээс аварсан Есүс Христийг бид нэр хайрлахаас аргагүй болдог. 예수님을 사랑하고 그 말씀을 사모하게 합니다. Ариун сүнс бидний дотор оршин байснараа Есүс Христийг хайрлаж түүний үгийг дуулууртай дагдаг болгодгоо. 그리고 예수 그리스도의 말씀을 순종하게 합니다. Бас тэр Христийн үгийг сонсож дуулууртай дагдаг, дуулууртай амьдрдаг болгодог. 바로 하나님의 말씀, 예수님의 말씀을 순종하면 내 안에서 성령의 기쁨이 차고 넘치게 되어 있습니다. Иесусийн үгийг тэгж дуулууртай дагаад амьдрахад бидний дотроос өөрийн эрхүүд ариун сүнсний баяр хөөр ундарч идэг юм аа. 우리 예수 믿는 성도들은 성령으로 기뻐하고 즐거워해야 됩니다. Тэм учраас Иесуст итгэдэг итгэгч бид нар бол ариун сүнсээр баярлан баясдаг байх ёстой. 이 성령은 바로 하나님의 영이며 예수 그리스도의 영입니다. Тэр ариун сүнс бол Бурхны сүнс, Есүс Христийн сүнс юм. 그 성령이 내 안에서 나 같은 죄인을 구원해 주신 그 하나님의 은혜를 감사하고 기뻐하게 되어 있습니다. Тэр ариун сүнс бидний дотор байснараа над шиг ийм гин нүгэлтэй хүнийг аварсан тэр Христийн Бурхны авралт бид нар өөрийн эрэхгүй баярлан баясдаг болгодог. 하나님께서 택한 백성을 구원해 주시고 그 다음에 하나님이 함께 하시고 그리고 그 성령으로 기뻐하고 즐거워할 수 있게 해주신다는 겁니다. Бурхан өөрөө биднийг тэр гэм нүглээс авраад бас бид нартай хамт байгаад тэгээд ариун сүнсээр баярлан багтаж баясаж амьдрахад хүргэдэг. 구약 성도 이스라엘 백성도 마찬가지예요. 하나님이 애굽에서 이스라엘 백성을 구원하신 다음에 하나님이 내가 너와 함께 하시겠다. 내가 너희들과 함께 하시겠다. 함께해서 하나님이 인도하시고 하나님이 보호해 주시고 하나님께서 또 복을 주시겠다고 했습니다. Хуучин гэрээний үеийн Израильчуудад ч гэсэн Бурхан яг адилхан тийхүү аварсан. Тэгээ авраад зогсохгүй хамт байсан, хамт байна гэж амласан, мөн удирдан дагуулж исэн, мөн хамгаалж исэн. Тэгээд бас амлалтуудаа өгсөн. 출애굽기 15장 가봅시다. 출애굽기 15장. Гэтэл номын 15 дахь бүлэг. 자, 15장. 13절. 13 дугаар эшлэл. 주의 인자하심으로 주께서 구속하신 백성을 인도하시되 주의 힘으로 그들을 주의 거룩한 처소에 들어가게 하시나이다 했습니다. Бат хайртай нь биднийгээ авран хөтлөв, хүч чадалтай нь биднийгээ ариун гэрттэй нь авч ирлээ. 예. 하나님께서는 구속해 주신 하나님의 백성을 그냥 혼자 놔두지 않고 하나님께서 함께 하셔서 인도하신다는 거예요. 보호하신다는 겁니다. Бурхан өөрийнхөө зальж авсан ард түмний ганцаарнг нь орхидоггүй, үргэлж хамт байж тэднийг аварч байдаг. 그리고 마침내는 천국으로 우리를 영원한 천국으로 우리를 인도하신다는 것입니다. Аварч хамгаалаа зогсохгүй эцсийн эцэст биднийг мөнхийн улс руу удирдан дагуулж аваачдаг. 신약 성경도 마찬가지예요. 예수 그리스도를 믿고 구원받은 하나님의 백성들은 하나님께서 함께 하신다는 거예요. 세상 끝날까지 하나님이 함께 하셔서 보호하신다는 겁니다. Шинэ гэрээний үеийн итгэгч нар ч гэсэн мөн адилхан. Есүс Христэд итгэдэг хүн бүрийг Бурхан хамгаалж хамт байдаг. Тэгээд эцэст нь мөнхийн 마태복음 аврал руу оролдог. 28장 20절입니다. Матай 28-ын 20. 마태복음 28장 20절
이제 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 했습니다. Та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав. 고린도전서 3장 16절 1-р Коринт 3:16 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 줄 너희가 알지 못하느냐 했습니다. Та нар өөрсдөө Бурхны сүм бөгөөд Бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? 이 구원받은 성도에게 하나님의 성령으로 계시는 거예요. 항상 살아 계신 겁니다. Аврагдсан итгэгч нарын дотор Бурхан өөрийнхөө сүнсээр оршиж байдаг. Үргэлж хамт оршиж байдаг. 그래서 우리에게 그 영원한 기쁨과 위로와 소망을 주시는 것입니다. Тиймээс бидэнд мөнхийн баяр хөөр, итгэл найдварыг өгч байдаг юм аа. 여러분 하나님이 함께 하시는데 성령이 우리와 함께 하시는데 우리가 기뻐하고 즐거워하고 우리가 하나님을 찬양하는 것이 마땅한 것입니다. Бурхан ингэж үргэлж хамт байгаа болохоор ариусаас үргэлж бидэнтэй хамт бидний дотор оршин байгаа болохоор бид нэр баярлан баясаж амьдрах нь зүйн хэрэг юм. 자, 스가랴 2장 11절 За дараа нь Захария 2:11 자, 그날에 많은 나라가 여호와께 속하여 내 백성이 될 것이요 나는 내 가운데에 머물리라 내가 만군의 여호와께서 나를 내게 보내신 줄 알리라 했습니다. Тэр өдөр олон үндэстэн эзэнтэй нэгдэж миний ард түмэн болно. Тэгээд би чиний дунд оршино гэв. Ийхүү төв төмдийн эзэн л чам руу намайг илгээснийг чи мэдэх болно. 이것은 장차 열방에 흩어져 있는 많은 사람들이 예수 그리스도를 믿고 하나님께 돌아온다는 것입니다. Тэгэхээр энэ бол хожим олон улс үндэстнүүд ард түмнүүд Есүс Христэд итгэж эзэн бурхан руу эргэж ирнэ гэсэн үг. 예수 그리스도를 통해서 구원받을 택한 백성들이 세계의 열방에 많이 흩어져 있다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христэд итгэж аврагдах хүмүүс үндэстнүүдийн дунд тархан тэр олон үндэстнүүдийн дунд тархан амьдарч байдаг юм аа гэсэн үг. 그러니까 신약 시대에 예수 그리스도를 통해서 구원받는 이 하나님의 택한 백성들이 세상에 많이 있다는 거예요. 많이 있다는 거예요. Энэ шинэ гэрээний үед Есүс Христэд итгэж аврагдах хүмүүс энэ дэлхийд даяар маш олон байгаа гэсэн үг. 요한계시록 9장 9절부터 12절까지 한번 요한계시록 9장 9절. Илчлэл номоос харъя. Илчлэл 9-9-12 хүртэл харъя. 자, 요한계시록 9장 9절입니다. 7장 아니고요. 요한계시록 9장 9절. 9장 9절이에요. 제가 읽어드릴게요. 아하. 자, 9장 9절에 이렇게 기록되어 있습니다. 요한계시록 9장, 가만히 있어요. 7장 9절 아니고. 10장 9절. 7장. 10장 9절인가? 7장. 네, 그래. 말씀 봐. 9장이 아니고, 7장입니다. 7장. 7장 9절. 7 예, 제가 읽어드릴게요. 자, 이 일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀 수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 했습니다. 7장 7-9 Илчил намын 7-9 харагтун үүний дараа намайг харахад сэнтийн өмнө болон хурганы өмнө зогсон
цагаан дэл өмссөн гартаа далдуу модны найлзуур барьсан үндэстэн бүрээс бүх овгоос бүх ард түмнээс бүх хилтнээс ирсэн үе олон хүн байв. Хэн ч тэднийг тоолж чадамгүй ажээ. 자, 이게 하나님의 말씀이 그대로 이루어지지 않았습니까? Тэгээ бурхны энд хэлсэн үг яг энэ ёсороо биелэгдэг үг гэж үү? 사도 요한이 요한계시록에서 성령의 감동으로 아, 구원받은 백성들을 보는데 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀 수 없는 큰 무리, 많은 구원받은 무리를 보았다는 것입니다. Илч Иохан ариун сүнсний тусламжтайгаар энэ бүхнийг үзэгдлээр харсан байгаа тийм ээ. Тэг юуг харсан бэ гэхээр тэр авралыг олсон хүмүүс үндэстэн бүрээс бүх овгоос бүх ард түмнээс бүх хилтнээс ирсэн хэн ч тэднийг тоолж чадамгүй тийм асар олон үе олон хүмүүс байсан гэж. 그들이 천국에서 하나님의 보좌 앞에서 흰 옷을 입고 손에 종려 가지를 들고 하나님의 보좌 앞에서 어린 양 앞에서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양의 있도다 하고 찬송합니다. Тэд нар Тэнгэрийн хаанчлалд сэнтийн өмнө хурганы өмнө зогсоод цагаан дээл өмсөөд гартаа далдуу модны найлзур байсан. Тэгээд чанга дуугаар аврал бол сэнти залрагч бидний бурханд ба хурганд байдаг гэд хашгирчлаа. 이렇게 스가랴 선지자를 통해서 말씀하신 이 예언의 말씀이 요한계시록에서 확신하고 분명하게 이루어진 것을 사도 요한이 증거하고 있습니다. Тэр хуучин гэрээний үед энэ ишиг зүлэгч Захариагаар дамжуулан зүгнүж хэлсэн энэ ишлэл энэ үг болгон хожим үнэхээр нэг бүрчлэн тэр үг болгоно нь биелэгдэж байгааг Илч Иохан үзэгдэл донд харсан байна. 자, 12절, 스가랴 2장 12절. За Захари 2-ын 12 руу гаргадчихэ. 여호와께서 장차 유다를 거룩한 땅에서 자기 소유를 삼으시고 다시 예루살렘을 택하시리니라고 말씀하셨습니다. Эзэн Юдаг ариун газар дах өөрийн хувь мэт эзэмшиж Иерусалимыг дахин сонгож авнаа. 이 말씀은 장차 유다 백성 중에서 그리스도가 나와서 장차 유다 백성 가운데서 그 유다의 자손 가운데서 그리스도가 나와서 세계에 있는 모든 택한 백성을 구원해서 자기 소유로 삼으실 것을 예언하는 것입니다. За энэ 12 дугаар эшлэл болохоор хожим Есүс Христ Юда овгоос төрөн гарч тэгээд энэ дэлхий дээр байгаа өөрийн сонгосон, өөрийн золисон хүмүүсийг өөрийн эзэмшил болгож авнаа гэж хэлсэн байна. 자, 13절 모든 육체가 여호와 앞에서 잠잠할 것은 여호와께서 그의 거룩한 처소에서 일어나심이니라 하더라고 했습니다. 13 эзэн ариун оршихуйгаасаа бослоо махбодтой бүхэн түүний өмнө дуугүй байгтун. 여기 모든 육체는 하나님의 백성을 대적하는 사람들을 가리킵니다. Энд өгүүлж байгаа махбодтой бүхэн гэдэг нь болохоор бурхны ард түмнийг эсэргүүцдэг болгоныг хэлж байгаа юм. 이같이 하나님의 구원 운동을 대적하는 그 모든 원수들은 이제 하나님 앞에 잠잠할 때가 옵니다. Бурхны авралын ажлыг эсэргүүцдэг тэр бүх дайснууд одоо эзний өмнө дуугүй болох болно. 왜냐하면 하나님의 구원 운동은 반드시 승리하기 때문에 그렇습니다. Яг тэгвэл бурхны авралын ажил гарцаагүй ялах учраас. 그러므로 모든 그 대적자들은 하나님 앞에서 잠잠하라는 것입니다. Тийм учраас бүхий л тэр эсэргүүцэгчд дайснууд бурхны өмнө дуугүй байцгаа гэж хэлсэн. 이 거룩한 처소에서 일어나신다는 것은 하나님이 늘 잠잠히 계시지 않는다는 것입니다. Эзэн ариун оршуугаасаа бослоо гэсэн байна те. Энэ нь юу гэсэн үг гэхээр эзэн бурхан үргэлж зүгээр хараад суухгүй гэсэн үг. 하나님이 아무것도 하지 않으시고 세상에
그 악을 행하는 자들을 벌하지 아니하시고 가만히 잠잠히 계시는 것 같지만 때가 되면 반드시 하나님이 그들을 심판하기 위해서 일어나신다는 것입니다. Бурхан юу ч хийхгүй байгаа юм шиг. Энэ дэлхий дээр бузар мууг үйлдэж байгаа тэр хүмүүс юу бузар мууг үйлдэгчдийг шийтгэхгүй байгаа юм шиг. Зүгээр өнгөрүүлээд 아니, байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч цаг нь болоход эзэн тэднийг шийтгэхийн тулд заавал босох болно. 이 거룩한 보좌에서 일어나셔서 하나님이 택한 백성들을 성도들은 보호해 주시고 구원해 주시고 그 대적자들은 다 하나님이 심판하신다는 거예요. Цаг нь ирэхэд эзэн бурхан өөрийнхөө ариун сэнтийгээсээ босож эзэнд дуулууртай эзэнд итгэгдэг хүмүүсийг хамгаалах болно, харин эсэргүүцэгчдийг зайлшгүй шийтгэх болно. 예. 세 번째 스가랴 3장을 공부하겠습니다. 스가랴 3장. За 3 дугаар бүлэг рүү оръё. Сихария 3 дугаар бүлэг. 스가랴 3장은 이제 네 번째 환상입니다. За 3 дугаар бүлэг болохоор 4 дахь үзэгдэл гарч байгаа. 스가랴는 모두 8가지 환상이 있는데 이제 네 번째 환상이 이제 제 3장에 나옵니다. Энэ Сихария номд болохоор нийтдээ 열 두 개의 환상? 아니, 여덟 개의 환상 가운데 네네. 네 번째 환상이 여기 3장에 기록돼요. нийтдээ 8 үзэгдэл гарч байгаа. Тэр 8 үзэгдлээс одоо энэ 3 дугаар бүлэг дээр болохоор 4 дахь үзэгдэл нь гарч байна. 네, 그 내용은 바로 3장의 주제는 여호와의 천사 앞에 선 여호수아를 이렇게 보여주고 있습니다. 여호와의 천사 앞에 선 여호수아. За энэ 4 дахь үзэгдэл дээр нь болохоор юу гарч байгаа вэ гэхээр эзний тэнгэрэлч өмнө зогсож байгаа Йошуа, тэргүүн тахилч Йошуа. 네, 대지를 말씀드리겠습니다. За хуваагдлыг хэлье. 첫 번째 대지. Нэгдүгээрт нь 사탄의 대적과 여호수아를 정결케 하심. Сатаны буруутгал ба Йошуа를 전제하심. 네, 여호수아를 정결케 하심. Сатаны буруутгал ба Йошуаг цэвэр ариусгасан нь. 1절로 5절입니다. цэвэр ариун болгосон нь. 두 번째 대지. 1-5 дугаар ишлэл. 두 번째 대지. За 2 дугаар хэсэг нь 하나님의 말씀을 행하며 지키라. эзний үгийг сахин үйлд. 6절로 7절입니다. 6-аас 7. 세 번째 대지. За 3 дахь хэсэг нь 그리스도가 죄를 제거해 주신다. Христ гэм нүглийг арилгаж өгнө. 그리스도가 죄를 사해 주신다 그 말이죠. За цагаатгаж өгнө ч гэж болно. 8절로 10절입니다. 8-аас 10. 첫 번째 대지. 사단의 대적과 여호수아를 정결케 하심. За нэгдүгээр хэсэг сатаны буруутгал ба Йошуаг ариусгасан. 자, 이 네 번째 환상은 그 유대인들이 성전을 재건하는 동안에 원수들의 방해가 있을지라도 하나님은 그 일을 중단시키지 않는다는 것입니다. За энэ дөрөвдүгээр үзэгдлийн гол санаа нь болохоор хичнээн одоо дайсны эсэргүүцэл буруутгал байлаа ч гэсэн бурхны тэр өргөөг барих сүмийг барих ажил бол бурхны тусламжтайгаар зогсолтгүй заавал үргэлжлэх болно гэдгийг хэлж байгаа. 그 원수들이 아무리 하나님의 일을 방해해도 하나님은 반드시 그 하나님의 일을 완성하신다는 것입니다. Хичнээн дайснууд хүчтэй байлаа ч гэсэн хүчээр эсэргүүцэж байлаа ч гэсэн бурхан өөрийнхөө ажлыг эцээ эцэст хийх л болно. Гүйцэлд гарцаагүй хийх л болно. Гүйцэлдүүлэх болно гэдгийг хэлж байгаа.
자, 이 말씀을 가지고 스가랴 선지자를 통해서 하나님의 백성들을 격려하시는 내용입니다. Тэгээ энэ ишлэлээр дамжуулан тэгээ Захария арт түмнийг урамшуулан зоригжуулж байгаа юм. 1절 대제사장 여호수아는 여호와의 천사 앞에 섰고 사탄은 그의 오른쪽에 서서 그를 대적하는 것을 여호와께서 내게 보이시니라 했습니다. Эдгээр ишлэл дараа нь тэр надад эзний тэнгэрлэгчийн өмнө зогсож буй тэргүүн тахилж Йошуаг болон түүнийг буруутгахаар баруун гар талд нь зогсож буй сатаныг үзүүлв. 여호수아는 바빌론 포로에서 돌아와 수룹바벨 총독과 함께 성전을 건축하던 대제사장입니다. Энэ Йошуа болохоор тэр Бабилоны цэллэгөөс буцаж ирээд Зерубабелтэй хамт эзний өргөөг барих ажлыг хариуцаж хийж байсан тэргүүн тахилж байгаа. 학기에서 1장 1절에 보시면 아주 자세히 나와 있습니다. Хаггай номын 1-ийн 1-р ишлэлдэр энэ тухай маш тодорхой өгүүлж байгаа. 여기 여호와의 천사는 그 여호와의 사자 바로 그리스도를 가리키는 것입니다. За энд гарч байгаа эзний тэнгэрлэгч гэдэг нь бол эзний элч буюу Христийг хэлж байна. 여호수아는 이스라엘을 대표해서 판결을 받기 위해 그리스도 앞에 서 있는 환상입니다. Тэгээ Йошуа ягаад эзний тэр тэнгэрлэгчийн өмнө буюу Христийн өмнө зогсож байгаа юм бэ гэхээр арт түмний төлөө эзнээс үг авахын тулд эзний тэр эзний үгийг зарилгийг авахын тулд зогсож байгаа. 이때 사탄은 그리스도의 오른쪽에서 여호수아를 이렇게 정죄하고 있습니다. Энэ үед сатан болохоор Христийн баруун гар талд нь зогсоод Йошуаг буруутгахаар зогсож байна. 사탄은 우리의 약점이나 우리의 부족한 면이나 우리의 범죄한 사실을 하나님 앞에 끊임없이 정죄하고 또 택한 백성을 죄 가운데서 멸망시키려고 이렇게 세력을 부리고 있습니다. Сатан бол үргэлж эзний дээр ариун арт түмнийг буруутгахаар тэдний одоо дутуу долмиг зүйл дутагдaltaй таал сул доорой таал айсгүлэл гим нүглээр нь далимдуулж буруутгаж тэр гим нүгэл дунд нь яллаж мөхөөхөөр отож зэхэж байдаг юм аа. 우리 욥기서를 보게 돼도 그 여호와의 사탄이 그 욥을 하나님 앞에 정죄하고 있지 않습니까? Йов номын үсгээс харахад бид нар сайн мэднэ шүү дээ. Сатан үргэлж тэр Йовыг эсэргүүцэж тийм ээ өдөө хатгаж эзэн бурханд муулж хов зөөж байдаг. 그 사탄이 정죄할 때 하나님은 욥을 변호해 주십니다. Тэгэх болгонд нь бурхан Йовыг өмгөөлж байсан. 욥은 하나님 앞에 순전한 자요, 그다음에 하나님을 경외하는 자요, 또 하나님 앞에 이렇게 선한 자라고 하나님이 변호해 주십니다. Үргэлж Йовын талд байж Йов бол маш зөв хүн, дуулууртай, эзнээс имээдэг ийм хүн, сайн хүн гэж одоо сатаны өмнө Йовыг үргэлж өмгөөлж хамгаалж ирсэн. 참 사탄은 욥을 어떻게 하든지 그 죄를 가지고 정죄해서 욥을 파멸시키려고 하나님 앞에서 욥을 정죄합니다. Тэгсэн ч гэсэн сатан бас л одоо салж өгөхгүй тийм ээ шалаад бурханаас Йов бол тийм биш ээ та л одоо ингээд туслаад байгаа учраас тийм биш үү гэж байсан. Аль болох буруутгах гээд 자, 하나님께서는 욥에 대해서 온전한 사람이다, 정직하고 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자라 이렇게 평가해 주고 있습니다.
Тэр бол гим нүгэлгүй зөвхт хүн гим нүглээс хол хүн гэж өмгөөлсөн. 사탄을 보고 네가 나를 충동해서 까닭없이 욥을 치게 했어도 그는 여전히 변함없이 자기의 온전한 그 믿음을 굳게 지키고 있다고 이렇게 변호합니다. Тэгээд сатан эзэн дэрч байнга одоо тэр нэг буруутгаж явна талаар дандаа муугар ярьдаг байсан. Тэгээд бурхан бол өөлөх үгүй зөв шударга бурханаас мэдээд ёр муугаас хол явдаг түн шиг хүн энэ дэлхийд тэр байхгүй гэж 또 욥의 өмгөөлсөн. 친구들이 찾아와서 욥을 정죄하고 비방하지만 하나님은 욥을 변호해 주십니다. Бас Йовын найзууд нь ч гэсэн хурч ирээд Йовыг буруутгаж ялалж байсан боловч бурхан үргэлж Йовын талд байсан. 자, 스가랴 2장 3장 2절입니다. Захария 3:2 아, 잠깐만요. 스가랴 3장 1절. 자, 1절. 네, 1절 다시 추가로 말씀드립니다. За нэгдүгээр ишлэл дээр дахиад тайлбар нэмж хэлэх жах шиг байна. 이 계시록 요한계시록 9장 11절에 보면 그 사탄의 그 이름이 나옵니다. Илчлэл номын 9-ийн 11-р ишлэлээр сарах юм бол сатаны нэр гарч байгаа. 그 히브리어로 그 이름이 아바돈이라고 합니다. Еврейгээр түүнийг Абаддон гэсэн байна. 헬라어로는 그 이름이 아블론이라고 부릅니다. Грекээр болохоор Аполлон гэсэн. 그 이름의 뜻은 파괴자, 멸망시키는 자라는 뜻을 갖고 있습니다. За энэ Абаддон, Аполлон гэдэг энэ нэрний утга нь болохоор сүйтгэгч, хөнөөгч гэсэн утгатай. 사람들을 죄를 짓게 해서 사람들로 하여금 죄를 범죄하게 해서 그를 멸망시키고 파괴하는 그런 악한 영입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ сатан бол хүмүүсийг гим нүгэлд автуулж, хүмүүсээр гим нүгэл үйлдүүлж, тэгээ түүнээсээ болоод эцэст нь мөхөд сүрэхэд хүргэдэг. Тийм одоо бузар муу хөнөөлтэй сүнс юм аа. хорионолтой сүнс юм. 그러나 하나님께서는 예수 그리스도를 보내셔서 하나님의 택한 백성들을 그 죄에서 마귀의 일에서 우리를 건지러 오신 겁니다. Харин бурхан Есүс Христийг бидэнд л үлгээж биднийг тэр гим нүглээс мөн гим нүгэлтүүдийгүү тэр сатаны ажлаас аварч чөлөөлөхийн тулд Есүсийг илгээсэн. 그리고 그리스도께서는 우리의 죄를 사해 주시고 보혜사 성령께서는 우리를 변호해 주십니다. Есүс Христ бидний гим нүглийг цагаатгаж өгдөг, ариун сүнс болохоор биднийг өмгөөлж өгдөг. 우리는 그리스도의 그 의를 가지고 그리스도의 십자가 보혈의 의를 가지고 사탄을 대적해야 됩니다. Тиймээс бид нэр Христийн тэр зөвтгөл, Христийн загалмайн тэр зөвтгөлөөр сатаныг, диаволыг эсэргүүцэх ёстой. 자, 스가랴 3장 2절 읽겠습니다. За Захария 3:2-ыг уншъя. 여호와께서 사탄에게 이르시되 사탄아 여호와께서 너를 책망하노라. 예루살렘을 택한 여호와께서 너를 책망하노라. 이는 불에서 꺼낸 거슬린 나무가 아니냐 하실 때에 이렇게 말씀하고 있습니다. Эзэн сатана эзэн чамайг буруушааж байна. Үнэхээр Иерусалимыг сонгосон эзэн чамайг буруушааж байна. Энэ хүн бол галаас авагдсан цуцал бусуу гэв. 3절에 여호수아가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서 있는지라 했습니다. Цааш нь 3-р эшлэлдэр Йошуа бозор хувцас өмссөн байх бөгөөд Тэнгэр элчийн өмнө зогсож байв. 이 사탄이 그 여호수아의 더러운 옷을 가지고 두 번씩이나
가지고 여호수아를 고소합니다. Тэгээд сатан болохоор тэр Йошуаг тэр бузар хувцас тэр бохор муухай хувцастай байгааг нь хараад тэрүүгээр нь одоо далимдуулж 2 удаа буруутгасан. 이때 여호와께서 사탄을 2번이나 강하게 책망합니다. Тийм учраас энэ үед эзэн бурхан сатаныг 2 удаа буруу шаасан байна. 예, 그 이유는 예루살렘은 하나님께서 택한 까닭이라고 했습니다. Шалтгаан нь яагаад сатаныг тэгж буруу шаасан бэ гэвэл Иерусалимыг эзэн өөрөө сонгосон учраас. 하나님이 택한 백성은 하나님께서 변호를 해주십니다. Тэр бурхан өөрийнхөө сонгосон хүмүүсийг бол өөрөө өөрийн биеэр өмгөөлдөг. 자, 여기서 불에서 꺼낸 거슬린 나무와 같이 멸망 가운데서 그리스도로 말미암아 구원해 내셨기 때문에 하나님의 백성을 변호해 주시는 겁니다. Энд бас энэ хүн бол галаас авсан цуцал босуу гэж байна, тийм ээ. Энэ юу гэсэн утгатай вэ гэхээр тэр гал мэд тэр бүхэл суурил дундаас Христээр дамжин аврагдсан хүн. Христ энэ хүнийг гал мэд тэр гэм нүгэл дундаас нь өөрөө аварсан юм аа, гаргаж авсан юм аа гэсэн үг. 여기서 이 불에서 꺼낸 거슬린 나무처럼 이스라엘 백성들이 죄 가운데 멸망을 받을 것인데 하나님께서 거기서 건져내셨다는 것입니다. Израилийн ард түмэн уул нь бол тэр гэм нүгэл дундаа тэр гал мэт галт шатаж байгаа тэр бод мэт шатаж мөхөж дуусах ёстой байсан. Харин бурхан тэр гал дундаас тэднийг аварсан. 여기서 여호수아는 여호수아 개인을 말하는 게 아니고 하나님의 택한 백성을 대표하는 겁니다. Энд гарч байгаа Йошуа болвол Йошуа гэдэг хувь хүн, нэг хүний тухай өгүүлж байгаа юм биш. Энэ Йошуагаар Израилийн ард түмнийг төлөөлүүлж байгаа. 그러니까 하나님의 택한 백성들이 그 죄를 여호수아가 하나님 앞에서 완전하게 사함받는 죄에서 구원받는 그러한 애언입니다. 다시 말씀해 주실래요? 하나님의 택한 백성들이 그들의 모든 죄를 하나님 앞에서 이렇게 용서받고 사함받는 것을 보여주는 환상입니다. Тэр Йошуагаар Израилийн ард түмнийг буюу бурханы авралыг олсон бурханд сонгогдсон хүмүүсийг илэрхийлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр Йошуаг бурхан өмгөөлж байна. Йошуаг тэр галаас авсан цуцал мэт тэр гэм нүглээс нь аварсан байна гэдэг чинь Израилийн ард түмэн буюу бурханы ард түмэн тэр гэм нүглээсээ аврагдсан. Тэгээд тэр гэм нүглээ цагаатгуулсан гэдгийг илэрхийлж байгаа. 이스라엘 백성들이 구원받은 것은 마치 불 속에서 타고 있던 나무를 하나님이 완전히 다 타기 전에 끄집어낸 것처럼 불에 거슬린 그런 나무처럼 하나님이 그 이스라엘 백성을 죄에서 구원해 주셨다는 것입니다. Тэр энд болохоор Йошуаг хэлсэн байгаа шүү дээ. Энэ хүн бол галаас авсан цуцал босуу гэж, тийм ээ. Гэхдээ энэ болохоор Йошуаг хэлж байгаа одоо Йошуагаар төлөөлүүлж Израилийн ард түмэн буюу бурхны сонгосон хүмүүсийг хэлж байгаа. Тэгэхээр галаас авсан цуцал гэдэг чи одоо бүр хараахан одоо бүр шатаад дуусчаагүй тий гал ингээд авалцсан тэр шатаж байгаа мод гэсэн үг тий. Тэгэхээр тэр галт шатж байгаа тэр модыг тэр цуцлыг гал дундаас авна гэдэг нь болохоор тэр бүр мөсөн шатаж дуусгаас нь бүр мөсөн мөхөөс нь өмнө тэр модыг нэг усанда тэр галаас аварч байгаа гэсэн үг тий. Яг үүнтэй адилхан гэм нүгэл дотор тэгэж мөхөж сүрч байсан биднийг бүр мөсөн мөхөөс өмнө аварсан юм а тэр мөхлөөс бурхан сугалж аварсан гэсэн үг юм.
또한 여기서 여호수아는 신약 시대의 모든 성도들을 가리키는 것입니다. За бас энд гарч байгаа Йошуа нь болохоор шинэ гэрээний үеийн бүх итгэгчид, ариун хүмүүсийг илэрхийлж байгаа. 우리는 죄 가운데서 불 가운데서 우리는 죄 가운데서 마치 불 가운데서 멸망할 것인데 그리스도의 십자가의 구속으로 말미암아 불에서 꺼낸 거슬린 나무와 같이 구원을 받았다는 것입니다. Бид нар бол угаасаа бас л энэ гал мэт тэр гим нүгэл дотроо галд авалдсан цуцал мэтэр тэр гим нүгэл дотроо мөхөж байсан, шатаж дуусч байсан хүмүүс харин Христийн загалмайн золилтоор дамжуулан бид нарыг бурхан тэр гал дундаас цуцлыг авсантай адилхан гим нүгэл дундаас бид нарыг сугалж аварсан юм аа. 또 여기서 여호수아가 입은 더러운 옷은 하나님의 백성들이 허물과 죄를 상징하는 것입니다. За бас Йошуагийн өмссөн байсан тэр бузар хувцас гэдэг нь болохоор тэр бурхны ард түмний гим нүглийг хэлж байгаа. 자, 4절을 읽겠습니다. 4-р ишлэг уншъя. 여호와께서 자기 앞에 선 자들에게 명령하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고 또 여호수아에게 이르시되 내가 내 죄악을 제거하여 버렸으니 내게 아름다운 옷을 입히리라 이렇게 말씀하십니다. Тэнгэр элч өөрийнхөө өмнө зогсогчдод хандан түүнээс бузар хувцсыг нь тайлан ав гэд түүнд дахин би чиний хилэнц бурууг чамаас авч ёслолын дээлээр чамайг хувцасланаа хартугай гэв. 이 구절에서 이 더러운 옷을 벗기시라고 한 것은 하나님께서 그 택한 백성들의 죄를 깨끗하게 이렇게 성결하게 하나님이 씻어 주시는 겁니다. 죄를 사해 주시는 것입니다. Бузар хувцсыг нь тайлж авна гэдэг нь бурхан өөрх ард түмний тэр гим нүглийг нь тайлж хайж цэвэрхэн болгоно. Цэвэр хувцас өмсгөнө гэсэн үг. 거룩한 옷, 아름다운 옷, 그건 바로 예수 그리스도의 의로운 옷으로 입혀 주시는 것입니다. Тэр гим нүглийг нь цагаатгаж цэвэр хувцаар сольж өгнө гэсэн үг. Ёслолын дээл гэдэг нь болохоор Есүс Христийн зөвхт байдал гэсэн үг ээ. Тэгэхээр ёслолын дээлээр чамайг хувцаслана гэдэг нь Есүс Христийн зөвхт байдлыг чамд өмсгөнө гэсэн үг. 우리의 죄와 허물의 그 더러운 옷을 다 벗겨 주시고 예수 그리스도의 구속으로 다 벗겨 주시고 거기다가 예수 그리스도의 의로운 옷으로 우리를 다 입혀 주시는 겁니다. Бидний тэр бузар хувцас буюу гим нүгэл алдаа зөрчлөөр дүүрсэн тэр хуучин хувцсыг мань тайлж хаяад тэр бүхнийг мань угааж цэвэрлээд харин Есүс Христийн тэр авралаар дамжуулан Христийн зөвхт байдлыг бидэнд өмсгөж өгнө гэсэн. 네, 아름다운 옷을 입힌다는 것은 그리스도의 의로운 옷을 성도에게 입혀 주신다는 거예요. Яслын дээлээр чамайг хувцаслана гэдэг нь итгэгч хүмүүс, ариун хүмүүст Христийн зөвхт байдлыг өмсгөнө. Зөвхт байдлын хувцаар хувцаслана гэсэн үг. 자, 5절 읽겠습니다. 5-р эшлэг уншъя. 내가 말하되 정결한 관을 그의 머리에 씌우소서 하매 그 정결한 관을 그 머리에 씌우며 옷을 입히고 여호와의 천사는 곁에 섰더라 했습니다. Дараа нь би түүний толгой дээр тэд цэвэр малгай тавиг гэсэнд тэд эзний тэнгэрлэгчийг зогсож байх зуур түүний толгой дээр цэвэр малгай тавьж түүнд хувцас өмсгөв. 이 구절은 그리스도께서 성도를 정결하게 해주시고 존귀하게 해주실 것을 가리키는 것입니다. Энэ ишлэл болохоор Христ эзэн маань ариун хүмүүс буюу итгэгчдийг цэвэр ариун болгож өргөмжилж өгнө гэдгийг илэрхийлж байгаа. 시편 8편 5절에도 이렇게 기록이 되어 있습니다. Дуулал 8:5 дээр ингэж хэлсэн байгаа. 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이다라고 이렇게 찬양하고 있습니다. 19 оны хувилбар дээр та түүнийг бурхнаас арай дор болгож, за зарим орчуулгад бол тэнгэр элч нараас арай дор болгож гэсэн байна тий.
Тэгээд алтар хүндийн титмийг түүнд өмсгөжээ. 이 택한 백성을 그 더러운 죄에서 우리를 구원해 주신 다음에 하나님은 이와 같이 영어와 하나님의 영광과 존귀로 관을 씌워 주신다는 거예요. Бурхан биднийг тэр бузар хувцас нас өөрөөр хэлбэл бидний гим нүглээс тэгээд салгаж цэвэр ариун болоход зогсохгүй түүний дараа өөрийнхөө тэр сүр жавхлан алтар хүндэтгэлийн титмийг бидэнд өмсгдгөө гэж. 하나님의 영광의 옷을 입혀 주시는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл бурхан өөрийнхөө тэр яруу алдрын цог жавхлангийн хувцсаар биднийг хувцалдаг гэсэн үг. 그 옷을 절대로 다른 사람이 벗길 수가 없습니다. Тэр хувцсыг бол өөр хинч биднээс тайлж авч чадахгүй. 하나님께서 그리스도의 의로운 옷, 그 영광스럽고 존귀한 그 관을 하나님이 머리에 씌우시고 절대로 그 누구도 하나님의 구원을 뺏어갈 수가 없는 거예요. Бурхан нэгэнт тэр хүнийг тэр Христийн зөвхт байдлаар хувцасласан бол өөрийнхөө алтар ба хүндлийн титмийг өмсгсөн л бол хинч тэр хувцсыг тайлж тэр титмийг авч бас авралыг биднээс булааж чадахгүй маа. 이사야 43장 4절에도 이렇게 기록되어 있습니다. Исая намын 43-ийн 3 дээр бас хэлсэн байна. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기고 너를 사랑하였다고 했습니다. За 4 дээр нэмэн 43-ийн 4 чи миний нүдэнд үнэтэй хүндтэй би чамд хайртай. 내가 너를 보배롭게 존귀하게 여기고 너를 사랑했다. Бурхан хэлсэн байна. Чи миний нүдэнд үнэтэй бөгөөд хүндтэй би чамд хайртай гэж. 내가 사람들을 주어 너를 바꾸며 백성들로 내 생명을 대신하리라고 이렇게 말씀하셨습니다. Цааш нь бас хэлсэн байна. Тиймээс би чиний оронд хүмүүсийг амийн чин оронд үндэстнүүдийг өгнө. 여기 본문에 여호와의 사자는 곁에 섰다라고 했는데 이것은 그리스도께서 성도 곁에서 항상 변호하시고 보호하신다는 것을 가리키는 것입니다. За энд Тэнгэр элч өөрийнхөө өмнө зогсогчдод хандаж хэлсэн гэж байгаа тий. Тэгэхээр энэ Тэнгэр элч бас эзний Тэнгэр элчийн зогсож байх зуур түүний толгой дээр цэвэр малгай тавьж түүнд өмсгөвөө гэж байна. Тэгэхээр Тэнгэр элч байнга ингээ хамт гарч ийна гэдэг нь болохоор Христ бид нарыг үргэлж дагаж бидний хамт биднэрт хамт байдаг бидний дэргэж байж биднийг үргэлж өмгөөлж хамгаалж байдгаа гэсэн утгатай. 이와 같이 이 스가랴 서에서는 신약 시대에 이 그리스도의 구속의 진리를 아주 분명하게 이렇게 정확하게 밝히고 있습니다. Энэ мэтчлэн харахад энэ Захария номон дээр болохоор Иесус Христийн тэр авралын тэр үннийг маш тодорхой дүрсэлж иш үзүүлж хэлсэн байна. 그래서 우리가 이 스가랴 서를 잘 공부해야 됩니다. Тийм учраас бид нар Захария номыг маш сайн судалж ойлгож авах хэрэгтэй юм аа. 그래서 그리스도의 구속에 대한 진리를 풍부하게 우리가 이렇게 얻을 수가 있는 것입니다. Захария номоор дамжуулан бид нар Христийн залилтын ажил, авралын ажлын талаар маш баялаг мэдлэгийг олж авч чаднаа. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 스가랴서를 통해서 그리스도의 구속의 진리를 밝히 저희들에게 깨닫게 하시니 감사합니다. Харин бурхан минь та Захария номоор дамжуулан Христийн авралын үннийг бидэнд маш тод томруулнаар зааж өгч байгаад талархаж байна. 이 그리스도의 구속의 진리를 우리가 가지고 오늘날 하나님의 교회를 잘 세워나갈 수 있게 해주시옵소서. Энэ Христийн авралын үнний дагуу бид өнөөдөр таны чуулганыг зөв босгон байгуулахад туслаарай. 또 하나님의 구원 운동을 위해서 귀하게 사용할 수 있도록 하나님 저희들에게
이 진리를 가지고 열심히 충성하게 해 주시옵소서. Бас энэхүү авралын үннийг бид нар сайтар ойлгож ухаарад тэр үнний дагуу таны авралын ажилдаа итгэмжтэйгээр ашиглаж хэрэглэхэд туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘.